Hello ma'am. Ngasi di amuga ahum suba blog pudun laksare. Ma'am gi mfamda do ahum suba blog si di ma'am akoi gi ngasi day kaya. Ngasi day 25 chume. Ngasi day 25. Ngasi day 25 gi akoi Ningthoukhong do ne hizamira bot ki numit hai tare ko. Hizamira bot ki numit oi bagi akoi gi sila Ningthoukhong da kena taw ya ba ko. Mass part taw ya ba ko. Hai di school ani ahum la. Ahum. Oh, school ahum gi akoi gi lakani ko sing mas pada akoi dum yeng balak sari ma'am. Do ma'am da dum khara dum uchara ke ai di masi blog se yamna di sanga loige. Ado sang su ma'am boring chu mane blog che ko do ma'am uchara ke ado di ma'am miyeng taminar se ko. Do party ke hek matumba next level ba ekoi represent se di kata se buke se Ma'am, asum tawduna jing Ningthoukhong gi march part to loigre. Ado ma'am nungai biragadi like, comment, share to biramo adoga makata batang mathangi blog ke nungai ba puraga laksake. Ado ma'am ngasi gidi ma'am kainer se bye bye.